ke se morena a reng ke sone Ebenezer. Ha puso ya legodimo, puso ya legodimo, motsing wa Lesedi, motsing wa Lesedi, ke reja modimo yele yele, ke reja modimo ati ya batiri ati ya batiri le ati la batiri ati la batiri ati la batiri ati ya batiri ati la batiri le ati la batiri ati la batiri ati ya batiri ona baitepi ona baitepi baratanje so baratanje bayote mawe yo ye garage ke mo forever ke ba gaitso a gone go batlang gore a heta sa tsena ka yone a go khodi it's impossible ke ha re tsena ka yone garage o re tla basimanyana ba le ba ratang go ntlhatsotsa ba le ba teng go pino go lo yeme ke itse re ya go tswa haetsa bakela ai wa ile sna go phekela ka go le sala etsa bakela ngwana nna ena aras na go tshega ka kidi ya reng ke a re sugura re ja hatila batiri le hatila batiri hatila batiri ati jabate ona baitepi aki mama oi abari tuya vamos kopisa Don't I don't know what to for you. I'm almost trying about Hulu. I might say kana re o ga itse le go re yang teng mme wa re director go re aka yo re tswa jang Ba re tshela le bone ba we
re iketlile yaanong re re after performance nyane re ikhutse ka re kopana le bana ba bangwe ke a rena le ba ga ke itumetse mangate ba ga diwa ga Jesu. Yes. Done. Home sweet home. Kwa jiwa jaanong ra subela mo ra ge jaanong banyana ba yeah re ya resmota ba ja di pige go mo kana o pega tere ga utuela ba go gamo ja
yo hela ha re tsena ka Vryburg ke kgatlha 2 le Rhino bathong e le ntle e le clean yo wow this is amazing of Vryburg a re sena go e heta yaanong ke a re tsena ka Vryburg street yaanong ke a re gitlhe Vryburg dumelang a le tsogile mare yaanong re na le sejeso sa filling station sejeso e be re se re bitsa tsena mo filling station ra e rata no matter what ke ba le banyana ba ka ba boa se ba heditse mo teng mole ke yo wa ko Tlhabolo magogwe kwa a re ke Mabontle ke yo wa dithakong o irang ke o ba le yaanong go tsena ba go nthuwe kedi o setswe ke ba States morago be ke na ba o stapa o irang ngwana kedi a re di mabela di